الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. الإمام بربهاري رحمه الله تعالى إذا رفعني تبا ديمتيغا سيدا مغوغا دمي هرمان إديك مغاوانما حقوغ موغا دمي هرمان إديك مغاوانما أدي ميغا كوريغا إسويديا ಸುನ್ನತುಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಮೌಗಾದೆ ಮಿಹುಳು ಮಂಗದೆ ನಮ ಅಹುಲುಲ್ ಕಲಾಂ ಜದಲ ಅದಿ ಫಲ್ಸಫಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿನ್ನ ಎಕ್ಕಿಬಾವಾಶೆ ಅದಿ ಎಮೀಹುನ್ನ ಜದಲು ಕುರುಮ ಎಮೀಹುನ್ನ ಜುವಾಬುಕೊ ಅದಿ ಬಾತಿಲ್ ಕಿಯಾಸ ಅದಿ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಮುಗ ಬಹುಸ್ಕುರುಮ ಎಕ್ಕಿಬಾವಾಶೆ فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. يعني تبا أميونge واك أدوا كمغا وانما أدي أي تبا كمين أميونge واك قبول نكوري كمكو أميونge واك أدوا كمغا وانما تبا के हितुगा शक उफे दिखेंदे वकफ़ा बिही कबूलन अदे एमिहोंगे वाक कबूल कुर्मं एवर फुदे असु कबूल नुकुरान में हितं एरियक कमको दीनुगे कंकमुगा बुद्धि इसको क़ियासुं हग्वेगेम्मा मगु दूको बातिल मगु गति बेहुदवेरिन फ़लसफ़ाया कलामुगे हुदवेरिन्ना जदलुको एमियुन्ना मुनाज़राको එබැයි එමිහුන බහුස්කොන් හදුමා මිකංකම් කුරා කමවන එමාගතන් අඩුවා කමුගවනම තිබාගේ හිත ශක්කු වදේ අදි එයි එමිහුගේ වාක ගබුල් නුකුරේකම කුෆුදේ මිවර්ගේ ශක්කුගේ සබබුන් තිබා මගුන් එක්කිබාවෙගෙන් දා තිබාය වර බොඩති ගෙල්ලුන්ත එකම්ගේ සබබුන් වෙගෙන් දානේ වමා කානත් zandaqatun qattu wala bid'atun wala hawan wala dalalatun illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyasi मीगे कुरीगा में अज़ंदका नोता दीन गबूल नुकुरा एथियस्ट फिकुरा बिदुआया आदि हवा नफ्सा मगुंगे इत्तिबा मगुगेल्लुमा मिकंकम नीसगुंगे तेरे ऐसा वनी ए फलसफा के अहुलवरिन्ना दीनु के कंकमुगा जादलु को एब्बे को नेब्बे का जुआबु को आदि बातिल क़ियास का हिफागन तिबुम के सबबुन्ने वही अबवाबुल बिदअती वशुकूकी वज़ंदक़ती मिदम्नमुनु कंकं ऐ अल कलाम फ़लसफ़ाया अहलुल कलाम के वागता वल जिदाल अदि बैमिहुन्ना मुनाज़रा को जदल कुरुमा अदि क़ियास कुरुमा मिकंकमकी बिदुआगे दोरु तके बिदुआगे बाबु तके अदि शक्कु तका जिंदीगु कमा मीहा गेंदियुमुगे मगु तके एमेमा मी वहाँ का मी फटने वरम मुहिम नुक्ता को गई इज़ा अरत्तल इस्तिक़ामत अलल हक़ व तरीक़ अहलुस सुन्नति क़ब्लक तिबा दीनु के मतीगा साबित कमे को देमी हुन्नंग एदे का मुगावानम अदि तिबा के कोरिंग इसवेदिया सुन्ने जमातु के अहलवरिंगे मगुगा तिबा हुन्नंग एदे का मुगावानम मिकं कमुंग तिबा वाशे मितागा वरम मुहिम दीनुगे असासका मी इशारा कुरवनी ए दीमतीगा साबितु गुरुंगे असास नोता अल इस्तिक़ामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मता अळोन में दीमती साबितुगे मगुवनी बयान को दिवा एकले के फान हदीस को रवाहनी इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंत व अत्बिअ अल सय्यतिल हसनता तमहुहा तिबा वी कोम्मे तनग्गा तिबा अल्लाह तक़वा बेरिवाश अदि फाफे कुरवे कोम्मे फारुक एफाफे विदिगे हियोका में कुरुमा गदाला मसके कुरा शेरुंग एफाफ फुहे बिगन दाने थे
ade bodati fafata kamga wanama tedueri tauba kun taubawe tima duwa ko sefafata kan ara nugatuma niyegane adi fafa fussangadi Allah subhanahu wa ta'ala denne uma ekuga heo maguga demi huru kudi fafata kamga wana mene korave heo kantattoge sababun e kudi fafata Allah subhanahu wa ta'ala fussara deva egotum e fardu namadun ane fardu namada en hukurun ane hukura e ramadan mahun ane ramadan ma en umra in ane umra ge alukama mi kankamuga mi de alukamuga demetuga veve kudi fafata Allah subhanahu wa ta'ala fussara deva Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale ke fanuge ashab be kalunna hadith kuramani tebami honge mihege gege kurimati ga fengande hove e fengadun dualaku fasfaharu e fengadangeri femwara mihege ki baga evves kuni milay unnane heyye alon men tasawwur kolle alon men reyaka duadu fasfaharu fem bereto duahus haqiqatuka femmeruma balaru duha ko sama duada ko fasfara femvere to war nadiru miya ko noniya made akhlaq miya ko noniya fasfara ngam wade fennu waran emme burakole me ko swaraga duada ko defar war femvara fa namugote galor men dive himme ni duada ko far femverum gawdwarin alon me ga ni emme avatteri gamto ge miyo hafta ko far femvara me sole femverum ege zato ko badana mekama ko haqiqata ki alon men safta haru kama lobi kura kamu ga wanama alon men duada ko fasfar femvarana ma hashkanu ge des kuni milen nunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabe kadu nami bayan ko dawni namadu ge mekka fardu fasnamadu wani efadanne komme namada kana komme namada kan hazir wa kam ga manama ena en namada anin namada demetu ga ena ge kibam veifa una unika Allah subhanahu wa taala netukotte va ekankam kafara ekamuga ege badalekkamuga eyo alakam tatta enage e faafata fussava deva ehmema dimmati ga sabitu e hurumaki wara muhim ubabe Allah subhanahu wa taala kiri to Quran ge ta ayatek ga al istiqama anota dimmati ga sabitu muge wahaka bayan kurwa fa egotum wahi kurani innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu amakashawarun alamenge veri rabbaki Allah subhanahu wa taala bune den yafoga dimmati sabitu atibe mihunna fala khawfun alaihim wala hum yahzanun mihunna bes birurika men hitame nuwe hadi hame ngate ga wahi korabani tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu abami hunga macha Allah subhanahu wa taala malaika bekadum fanu wa babalaba hadi abami hunna Allah subhanahu wa taala wahi korabe abami hun birwati nuwashe hadi hitame ismu kurasha adi akhiratu ga hori suwaruge ebami hunna edimati ga sabitu iti bimihun Allah subhanahu wa taala ufahir kamge khabar de baimema dimati ga sabitu maki wara muhim mubabe egotum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurani la yastaqimu imana abdin hatta yastaqimu qalbuhu aleke iman kan sidave nuhureye enage hik iman ka matiga sabit nuwa hindaku wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanu adi miyege hi iman ka matiga sida nuwa enage du sida nuwa hindaku du tedueri kam matiga nubama hindaku miyege hituge iman kan sida gotuga nove ena alami misalu bahega wafadan komme kambara kum vasti talane kambara getere gauri echku komme echkons beerumane echge getere gauri eche heme alonu menge iman kam varugate alonu men iman kamuga sabitu ganne mitibi bune ya khilaf bastan alonu menge kiban fenna kamuga wanam ya khilaf amal tan alonu menge kiban fenna kamuga wanama ei haqiqaten no ei hagguga mawga enen huremani kino enage nafsu ena bala murajaa kuran jehba dimmati ga sabitum ge ma karne hinduga alonu menge machan emme boda lazim ge mani alonu menge aqida ge mati ga alonu men sabitu etibu aqida ge mati ga alonu men sabitu etibeveni alonu menge du dimmati ga sabitu koge dogu bunu menge kibavege dogu waagato kun ekibavege adi hame fadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hem hadith ulagawani iza asbaha ibn adam آدم کے دریا ہندن قرآ ہندو فائنل أعضاء كلها تكفر اللسان تقول
ittaqillaha fina insana hendunu kura hinduga enage huriha gunawantake enaya gune enage dulab gune timanna mennattaka Allah tiba taqwa derivash timammenge hakkuga tiba Allah subhanahu wa ta'ala biruweti vashe dula en huriya gunawantake gune fainna nahnu bika ehni timammennaki tibaya tababegen ma echakimu enage dudum beru kura basmaga ifada enage amalta demigen dana fain istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna ehni fahtiba ebahi du sida maguga horejna matibammen sida maguga tibe demi tibene adi tiba magun kassadagen gosina matimammen ves magun kassadagen danati alan midannawadi al istiqama nota deenuga sabitu tedumauga demi huruma begotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurbaha bay basul tamiga tere mi annani nikam visna wada kana iman kan sida wani emege hi sida wegenne hi sida wani emege du sida wegenne al imam al barbahari rahimahullah ekadege fanuge mi aqida fatuga vidalwani tiba dීmmතිga සාබිතු සීදා කමතිga hunnam beenunnama adi iswediya salafu salihunge maguga tiba ahlu sunnat wal jamaat ke aqida ga tiba demi hunnam beenunnama ki kurache ahlul kalam falsafa verinna zuwabukon emihunna jadalukon emihunna bahusko mikankamun ekibasha baatil ge harwari ahlu verinna jadalu kurma emihunna munazara kurma emihunna bahus kurma mikankamun ekibawa shehni emihunge basta evagata nadu andiun ekani vese adi tiba emihunna thaba nuvikam gavis e basta tiba adwa kam ga wanama tiba ge hita shakkuta wadegen danata mi waran tedu hagigi wage islam deena badubas bona bay mihun kiritu quran ga bay ayatan naga ege maana nubagotu ga maana koggen eba buna myotives miwaanke fushare emiyonga amilla bolunna emiyonga amilla visnumon emiyonga koshi visnumon visna deena miduga dakkamun dawaka ekam krishna wadannawa kiritu quran ge huriya ayatake ge maana tafsira egawa maanafun kalimatawge maanatan alonmenna neenge hinduga adi e bastaka meduga tam mufassir tafsir elmen vidalo fawa basultaka e wahakata dirasa kon alonmen daskura alonmen bagutu nuwe me ule bura diriulum ge tere ge fada wahakata ngadom vejjunama alonmen nan e wahakata lembigen deven itangarana ha e tede ke islam denuga minne te sah malumat nulibe deenuga aduvuge wahaka adwa kamuga waanama alonmen deenuge kibavegen hingadan ehmima al imam al barbahari rahimahullah vidalwani qiyas kurma mita qiyas me bunani batil gotuga qiyas kurma ki ekati anagati ala kiya ekati ge hukum anakacha dinu mikam mihim wanama denga kanta bes mihim wane bune buddhiya sharri dalil tokun ekibave ala kiya ge hukun nerun du kolla kamuga wanam adi jadalu kurma ahlul kalami aikon emihuge waqatoga bairewa kamuga wanama eyye din gabul nukura mihunna bid'a veringe magan emihun ves gendiya sabab teki ekamun alon men ekiba manje den efoga al imam al barbahari rahimahullah vidalani fallah allah fi nafsik wa alayka bil athar wa ashab al athar wa taqlid allah taka buname tibage nafsu rakka teri kurashe adi tiba asaru tawgaya ashab be kadunna tababumuga tiba demi hunnashe mitagal athare midannawani ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith ulutaka den yafoga ekalege faanu ge hadith uluta riwa kurebi ashab be kadunna yafo wadan nabi tabi'i be kadu ge basulutaka deenu ge khabar takan al athare mi vidalwani emima ashab be kadunna taqlidu kon ebe kadun ge mawga alon men demi huruma adi ebe kadun ge basulutawga alon men hifuma fainna deena innama huwa bit taqlid ehni deen oti taqlidu kurumuge ebahi yani mitaga e taqlidu kurumaki kobakam al imam al barbahari rahimahullah mi bayan ko dane yani lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in taqlidu kurumaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam adi ekalege faanuge ashabu bekadunna alon men furiyame tababun
alonun terege bayam mihun deenuge kankan nota deenuga huri sunnatuge kantatta guteren emihunge bisnuma nota emihun amal kura gota khilafa bay kankan amun bay mihun buna ole fahu zamanu ga anna ne ilmeringe bayku emihun ke emme nuba emihun ke deenuga nekkantatta deena wadda mihun nikam ballama alogonu men deenuge hifantam bi magu bayan kodde komme mihe kwes e bayan kodde ni miwaha katakkamuga wanama emiyakan edeveni tedumagu ei mibebe kalun alon menna hame rakka terikama ko genes dema fawa aqida ga mibebe kalun mi vidaloni Allah subhanahu wa ta'ala iman washe Allah subhanahu wa ta'ala iman muge magaki e ilahu nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman mume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alon menna iman beveni ashabu bekalun mabbegemma sahabinge magun ebebe kalun hingevi magun hinguma alonma masakke qur'ana me ehmema fahum a danna be kalun takeddin olwalawa ka dakkafa den ebami hunge wahaga me raddu qur'ani ege tankol kurige jeedege mihunna alonmege wahaga raddu qur'an jeheni Allah ekadaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam alonmen egotegga demitiben bi gotaki Allah subhanahu wa ta'ala Quran ga bawalevi alon men angafa amru fulutaka ade Quran ga sharahen ga gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ilahu bawalevi devana wahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas fulutaka ehem veche kamuga manama fahum na mihun nake kurin ya mihun nake kiuma alon men nang ega evves kahala uzura dekkumuge magen nei alon men ves mi hifatane en aqida ega ei la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi aqida ga allah menu haqu egen alukam ve ilahu nuwa kamasha muhammad sallallahu alaihi wasallam ek allah ga ala di rasula kama alon men iman vumu mi aqida alugan men ge macca lazim vegen dan den al imam al barbahari rahimahullah taala vidal wali وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده مبابك أبي دينك كنكمك ميهك نيجين أنا أولم فيلو متك أها كمك وانما أنا ين أولم فيلو أن كيادش وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب ehna kamako ena ai ena nengi gena nona tibaya bahusko jadaluko zuwabuden kamuga manama ekankam ena ekkibawashe ehni e munazara kurumga e bahus kurumga oti ebbe kanebbe ka zuwabuko jadaluko ekako anakakuge macca gadavegane masala jehuma ruliveri kame nikankame uri ehmema deenuge kankamga munazara kurumun ekkibawashe namaves niyaku deenuge kamen olum filumage maqsaduga hafinama bunadesh waqad nuhita an jami'i hada jiddan demme mi denna unukankan ekakoneka ruliveri buma ekakoneka masala jehuma ekakavre anakaku gadave gantumuge goton bahus kuruma mikankam mani nahi kurabife wa huwa yuzilu an tariqil haq adi ei hagguwegemma magun kasaluma tiba genda kankame walam yablughna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nazara aw jadala aw khasama alon menge evves ilmu veriya quest adi evves figu veriya quest ebe kalege goikkada kurumattaka ebbe ko anebbe ka bahusuko jadalu kon ebbe ko anebbe ka masala jefano evves be kalako tibe fulun adossana hatar mazhabu ge wahaka हनफी मज़हबा मालिकी मज़हबा शाफिई मज़हबा हम्बली मज़हबा मी हुरिया मज़हब एक बस मी सुन्ने जमात के हतर मज़हब कम जिस बे का दूंगा दोस्तमती बेफलो नमस मी के तेरे एक बस मज़हब के इमाम मेरे बे का दको ए नो मज़हब के एक बस बे का दका बस का दकुरुम के गोतुन जुआबु को जदलु को तिमागे बे रंगलो कुरुम वहां का दक्का नो अदे हमें को मीनु कुता गालो ने फाह को लम बेनवा का मकंग होती इस्लाम दीनुगा साबितु हुकुम तका मेदुगा
jadalu kurun nuwata bahus kurumaki dinu galon me evs miyakam huddavegen bakam kamenna namadu qurananto nu qurananto alun menna emmenesinge bahus nu kureveneka ehmema Allah subhanahu wa taala ekalaange dinu ga kandalu waffa bodeti sabitu hukuntaka meduga alun menna bahus nu kureven Ramadan mahoge roda hifanjeto nujeto evs miyaka bahus nu kureven hame fadan hagguwegen Allah subhanahu wa taala hurumatteri kurabba fawa nafsen haggakanula qatul quramiyage masala kotuga sabitu ejjenama enage macha Allah subhanahu wa taala kirit Quran ga fardu kurabba fawa qisas ge hukum alon men tanfiz Qurananto nu Qurananto ei bahus Quran ge masata kennu Allah subhanahu wa taala kirit Quran ga nahi kurabba mani riba keun alon men riba nagananto nota nunto riba huddato nota nunto mi alon men bahus Quran urikan kamennu Allah subhanahu wa taala kirit Quran ga nahi kurabba fa kantataw tere gemenani zine kurun zine kura miyaga adabtam ghayr muhsanaku wejjanama satayakati farja arwadum muhsanaku wejjanama ebai sahaka amenye ko ekamene ge terega eddan ko fori mi kamugama fa ena zine kura kamugama nama ena rajum kurun mi uqubataki ma bodu uqubatetto ma harukashi ma aniyaveri la insani uqubatetto ebbe ko nekbe ka mashwara ko bahus kurumaka Allah subhanahu wa taala alon men fursat debba fenne mi batil qiyas ke macha kurebe bahusta ki ekankamun ekibawuma al imam al barbahari rahimahullah vidalwani den efawga ege macha bay salafu salihunge basfulta genani qala al muallif rahimahullah taala qala al hasan al basri rahimahullah al hakim la yumari wa la yudari hikmatuhu yanshuruha in qubilat hamidallah wa in durrat hamidallah Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala vidal fave al-Hakimu hikmat teri miha buddhi veriya ena bahus ko jadal ko nuhadane ena ge hikmat nota ena ge ilmu ena fiturma masake Qur'ane mistakun e qabul ko finama Allah hamdu hutte mistakun e raddu kurikam gavena sallallahu hamdu hutte ma nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu subhanahu wa ta'ala amru ko rabbani e ilahu ekalang basfulu taka din ekalege faanu mistakunna genneste vuma mistakunge macha gada amuru hingama mistakunge macha Allah taala baamwa lamba fanuwa hukum take tanfiz koravuma hawange wazifa hawal koravwa fanuwe emmem Quran ge etan ayata ga Allah subhanahu wa taala ekan angawa fa vegotum alon men amugo kewa suratuga lasta alaihim bimusaitir kalege faanaki ebamiyonge macha gada maru amru hingama bekale kamuganuwe kalege fanuge wazifa yaki mistakunna midin feturu vemume ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wadaaga mistakunna mukhatab kurabba edevvi khutbaga emme fahum vidalwani ballighu anni walau aya timan kalege fanuge tiben enne ayatege minwarwes anekaya for koddeshe emima ei mitaga al imam al barbahari rahimahullah hasan al basri gariyo miganna baaki hikmat teriyako buddhi veriyako zuwab ko jadal kura ka nuhadane ena ga ilmu ena misakun gunadi bayan ko dene mistakun e qabul ko fena Allah hamdu hutte mistakun e raddu kurikam ga namas Allah hamdu hutte ena yakan egen ebes unikam nannane wajaa rajulun ila al hasan faqal adi hasan al basri gariya miya ko asa dennabi ana unadhiruka fi din دينك كمك تمنى بين ما كذاك فأنا بحسكنا فقال حسن البصري بدالو أنا عرفت ديني تمن كذاك فانوك الدين تمن كذاك فانا إنجوا داعن نبي فإن ضل دينك فذهب فاطلبه تباعك دين تباعك اللي فوانا ما تباعك استباعك دين وجنش مستكنا باطل وجم بيكار زوابك بحسكرما كي مدينك ترين همنه كمنو قال المؤلف رحمه الله تعالى وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا ويقول الآخر ألم يقل الله كذا فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتكم أبهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فنهاهم عن الجدال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاليك فانوك කොටරි කොලුගා උළුමනිකොන් ඒගේ බේරුම්
ಬೇರುಗ ತಿಬಿ ಅಸಾಬೆ ಕದುಂಗೆ ತೆರೆ ಬಯಕು ಜದಲು ಕುರ ಅಡು ಇವಿ ವಡಾಗತೆ ಏಕತೆರೆಂಗೆ ಏಕಕು ಬುಣಮುಂದಿಯೇ ಅಲಂ ಯಕುಲಿಲ್ಲಾಹು ಕದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಮಿಫದಾಂ ವಹೀನು ಕುರವ್ವಾಹಿಗೆ ವಯಕೂಲು ಲಾಖರ್ ಅಲಂ ಯಕುಲಿಲ್ಲಾಹು ಕದ ಅನೆ ಬೇಕಲಕು ಇದಾಳಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಮಿಫದಾಂ ವಹೀನು ಕುರವ್ವಾಹಿಗೆ ಏನು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಬೆ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಎ ಬಹುಸ್ಗೆ ಅಡು ಈ ವಡಾಗೆನ್ ಕೋಫಾ ಇಸ್ಕುರವ ನುಕೆ ವಡಾಗೆನ್ ಹದಿಸ್ಕೊ ಅಬಿಹಾದ ಅಮರ್ತುಕುಂ ತಿಮಂ ಕಲೇಫನ ತಿಬಾಮೆನ ಅಮರು ಕುರವಿ ಮಿಕಮಕ್ ತೋಯೆ ಅಬಿಹಾದ ಬುಯಿಸ್ತು ಇಲೈಕುಂ ತಿಮಂ ಕಲೇಕವನ್ ತಿಬಾಮಿಯೊಂಗೆ ತೆರೆ ನಬಿ ಕಮಗೆ ಫೋನೋನೆ ಮಿಕಮಕ್ ಟಕಾ ತೋಯೆ ಅನ್ ತದ್ರಿಬು ಕಿತಾಬ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಬಾದಹು ಬಿಬಾದ್ ತಿಬಾಮಿಯೊಂ ಎಬ್ಬೇಕು ಅನೆಬ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಫತುಂ ಎಬ್ಬೇಕು ಅನೆಬ್ಬೇಕು ಕಾಗ ಜಹುಮಟ್ಟಕ ಹಿಯೆ ಎಬ್ಬೇಕು ಅನೆಬ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಫೈಬ್ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಏಕಕೊಣಕಕ ಜದಲ್ ಕುರು ಮಟ್ಟಕಾಯಿ ಏ ಫಹುಗ ಫನಹಾಹುಂ ಅನಿಲ್ ಜಿದಾಲಿ ಎ ಜದಲ್ ಕುರುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಹೈಕೊ ಮನಾಕುರವಿ ಅದಿ ಎಫಹುಗ ಇಮಾಮುಲ್ ಬರ್ಬಹಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಲೋನಿ ವಕಾನ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ಯಕ್ರಹುಲ್ ಮುನಾಜರತ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ದರಿಕಲ್ಲುಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ಯಕ್ರಹುಲ್ ಮುನಾಜರತ ಜದಲ್ ಕುರುಂ ನತ ಬಹುಸ್ ಕುರುಂ ವರಬ್ ಬೊಡಂ ಏಕಲೇಕವನು ಹಿಪ್ಪುಳ ನುವಾಕಮುಗ ವ ಮಾಲಿಕ್ ಬುನ್ ಅನಸ್ ವಮನ್ ಫೌಕಹು ವಮನ್ ದೂನಹು ಇಲಾ ಯೌಮಿನ ಹಾದ ಅದಿ ಮಾಲಿಕ್ ಬುನ್ ಅನಸ್ ಅದಿ ಎನುಂ ವೆಸ್ ಏಕಲೇಕಫಾನುಗೆ ಕುರಿಂ ವಡಾನೆ ಬೇಕಲುನ್ನ ಅದೇ ಬೇಕಲುನ್ನ ಫಹುಂ ವಡಾನೆ ಬೇಕಲುನ್ನ ವೆಸ್ ವ ಕೌಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಕ್ಬರ್ ಮಿನ್ ಕೌಲಿಲ್ ಖಲ್ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಬಸ್ಫುಳುತ ಎ ಇಲಾಹುಗೆ ಖಲ್ಗು ತಕುಂಗೆ ಬಸ್ಫುಳುತಕ ಬಸ್ತಕವ್ವರೆ ಮಾ ಮತಿವೆರಿ ವೆಗೆಂವೆ ಎಹ್ವೇಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರಾನ್ಗೆ ವಹಿ ಕುರಬಾವಣಿ ಮಾ ಯುಜಾದಿಲು ಫಿ ಆಯಾತಿಲ್ಲಾಹಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲದೀನ ಕಫರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಆಯತ್ ತಕಾಮೆದುಗ ಜದಲ್ ಕೊಂ ಹದಾನಿ ಕಾಫರು ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ವಸಅಲ ರಜುಲುನ್ ಉಮರ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಖತ್ತಾಬ್ ಫಕಾಲ್ ಉಮರ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಮಿಯಕ ಸವಾಲ್ ಕುರಿ ಮಾ ವನ್ನಾಶಿತಾತಿ ನಶ್ತ ವನ್ನಾಶಿತಾತಿ ನಶ್ತ ಮಿ ಆಯತುಗೆ ಮಾನೆಕಿ ಕೊಬಾತೋಯ್ ಮೀಹಾಯಕಿ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಜಮಾನುಗ ಮಿಫತ ಕುದಿ ಕುದಿ ಕಂಕಮಾ ಮೆದುಗ ಮೀಸಕುನ ಸುವಾಲುಕೊ ಬಾಹುಸ್ಕೊ ಜುವಾಬುದಿ ಹದಾ ಮೇಕಮುಗ ಮಶೂರ್ ಫಾಮಿ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಿಕಂ ಎಂಗಿಲಬಾತಿ ವಿದಾಳಿ ಫಕಾಲ್ ಲೌ ಕುಂತ ಮಹ್ಲೂಕನ್ ಲದರಬ್ತು ಉನುಕಕ್ ತಿಬಾಯಕಿ ತಿಬಾ ಬೋಬಾಲ ಫುರಿ ಮೇಕಮಗಾನ ಮ ತಿಬಾಗೆ ಕದುರಯ ಬೋಲಾ ತಿಮಂ ಕಲೆಫನ್ ವಕಿ ಕೊರವಿಮೋ ಮಿತಾಗ ಬೋಬಾಲ ಫುರಿ ಮೇಕ ಮಿ ಇಶಾರೆ ಕುರವನಿ ಖವಾರಿಜುಂಗೆ ಸಿಫತ ದೀನುಂ ಬೇರುವೆ ಸುನ್ನತುಗೆ ಅಕೀದಂ ಬೇರುವೆ ಫಾಮಿಯುಗೆ ಸಿಫತ ಉತರಗ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಯುನ್ನಕಿ ಬೋಬಾಲಾಗೆನ್ ತಿಬೆ ಎಮಿಯುಗೆ ಸಿಫತ ಉತರನ್ ಸಿಫೆ ಅದಿ ಮಿಫದ ಕುರಾನ್ಗ ಏಗೆ ಮಾನೆ ಅಮೆದುಗ ಮಿಸಕುನ್ ಸುವಾಲು ಉಫದ್ದನ್ ನುಜೆ ಏಗೆ ಮಾನ ವಾದಿಹ್ ಸಾಫು ಆಯತ್ತಕುನ್ ಆಸ್ ಏಗೆ ಜದಲ್ ಕೊ ಜವಾಬು ದಿ ಹೆದುಂ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರುಯಿವಡ ಗಣ್ಣ ಕಮೆ ಕಮಗ ನುವಾತಿ ವಿದಾಳನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ಖವಾರಿಜೆ ಕಮಗ ವೀನಮ ಕರು ಬುರಿಕುರಿ ಎಬಹಿ ಮಿಗೊತ ಕುರಾನ್ಗೆ ಆಯತ್ತನ್ನಗ ಏಗೆ ಮಾನೆ ಅಮೆದುಗ ಎಬ್ಬೇಕು ಅಣಬೇಕು ಜದಲ್ ಕುರುಮಕಿ ಖವಾರಿಜುಂಗೆ ಸಿಫತ ಉತೆರೆನ್ ಸಿಫೈಕೆ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم जिसको المؤمن لا يماري مؤمن नकी जुआब दी जदल को हदा बैनुन वला अशफा लिल मुमारी यौम अल क़ियामती अदि तिमन का देख फानो क़ियामत दो होगा जदल कुरामी हुन शफाअत रनुआ हुशी में फदाउल मिराअ लिक़िल्लति खैरिही एन कबुन एब्बका नब्बका जदल कुरुन दो कुराशे एगे खयोकं पर मधुएगे हेयोकम नेक्कम के कमके एमविमा अल इमाम अल बरबहारी रहमहुल्लाह के शरह सुन्नह क्यों मिफन निम्मवादबमु सकलेकफानु मिसकुನ್ನ ಬಯಾಮಿ ಕೊದ್ದೆಮನಿ ಸಹವೆಗೆಂ ಅಕೀದಾಗ ದೆಮಿಹುನ್ನಾನೆ ಮಗು ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಎಕ್ಕಮಕಿ ದೀನುಗೆ ಶರಯಿ ನಸುತವಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಳೋಣಮೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಸ್ನು ಕುರುಮ ಅದಿ ದೀನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕಂಡಳಿಗೆ ಬಾವಾದಬಿ ಸಾಬಿತು ಹುಕುಂತ ಕಾಮೆದುಗೆ ಎಬ್ಬೆ ಕಣಬೇಕ ಬೇಕಾರು ಜದಲ್ಕೊ ಜುವಾಬುದಿ ಮಿಸವಂಗೆ ಮೆದುಗ ಏಕಕವ್ವರೆ ಅಣೆಕವ್ಗೆ ಬಸ್ ವರ್ಗದ ಕುರುಮಶ ಏಕಕವ್ವರೆ ಅಣೆಕಕು ಕುರಿಯರ ದಿಯುಮುಗೆ ಬೇನುಮುಗ ಜುವಾಬು ಕುರುಮ ಜದಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಕಿಬಾಬುಮ ಅದಿ ಅಹ್ಲುಲ್ ಕಲಾಮಿ ನುವತ ಫಲ್ಸಫಾಗೆ ಅಹ್ಲುವರಿಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಸಕುಂಗೆ ಕಿಬಾಬುಮ ಅಲ್ ಇಮಾಮುಲ್ ಬರ್ಬಹಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನ ಅಳೋಂಡ್ಮೆಂಗೆ ನಿಯಮತುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನ ನಸೀಹತ್ ತೆರಿವಮು ekadefano miwaafta miwani bayan kodde baf inshallah mifatuge emme fahatun den annan hori baaki hori madu e filawlo de filawlo baaki hoti kuriyan haftaga ves mifatuge filawla kagen baddal kollum meduga kedam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.